Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli video topshiruv qarovchilar. Subhanallohi walhamdulillahi wa la ilaha illalloh wallohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Sizning bilan Liliya Valiullina. Biz sizning ig'tiboringizga sentyabr oyining video jurnalini taqdim etamiz. Rahim etib qarag'iz. Alдағы bir necha minutda. Buğa madrasasında kunduzgi bo'lik o'quvlari boshlanib ketdi. Muhtasibimiz Ilmir Hazrat Hasanov Buğa shakar zavodining yangi sezoni ochiluvida qatnashdi. Eski So'qsuv ovulida 6-masjid ochildi. Ovullarimizda qurbon oshlari davom etadi. Og'shir sadaqalarini jiyib taratu. Ala taha rasulillah, salatullah. 3 sentyabr Buğa madrasasında kunduzgi bo'lik o'quvlari boshlanib ketdi. Bıyıl 1-kursga 10 shagird qabul etildi. Darslar boshlanir oldindan shagirtlar uchun maxsus jiyilish uzdirildi. Ani madrasaning mudir o'rinbosari Muslim Hazrat Karimov boshlab jiberdi. Zavuch Radiya xonim Hasanova madrasada bo'lgan o'quv tartiblarini anglatib o'tdi. Yangi o'quv yilining jadvali bilan tanishtirdi. Shogirdlarga o'ngishlar tiladi. Ala taha rasulillah, salatullah. 6 sentyabr muhtasibimiz Ilmir Hazrat Hasanov Buğa shakar zavodining shakar shigindirin ishkartu sezonin boshlov tantanasida qatnashdi. Sharada Akbars Holding kompaniyasi mudiri Yegorov Ivan Mikhailovich, rayon boshlig'i Marat Azatovich Jabbarov, protoiyerey Ioan Tkachuk, zavod mudiri Valeriy Trofimovich qatnashdilar. Ilmir Hazrat o'zining chiqishida havo tirishlari, motor turuvin, ilgirgan chigindirni eson-sog' qaytarib, ishkartib bitirirga degan tilaklar tiladi. Чтобы создал все возможности и, конечно, всем нам, всем тем, которые работают на этих полях, чтобы Всевышний дал здоровье, дал спокойствие, дал, чтобы благополучно, с легкостью собрали урожай и чтобы действительно был хороший выход. Zavod mudiri Valeriy Trofimovичка Buğa muhtasibati ham madrasasi ismidan shogirdlarga yordam etgani uchun rahmat xati topshirdi. Выражаю вам искреннюю благодарность и почтение за содействие и оказание помощи Буинскому мадресе и приходам города Буинска. Спасибо вам, что в наше непростое время вы находите возможность поддержать религиозные общины. Религиозные общины всегда были важным центром духовного сплочения мусульман, дающей молодежи высоконравственное воспитание. Ваша поддержка послужит дальнейшему развитию ислама, станет очередным шагом на пути достижения довольствия Всевышнего. Пусть Всевышний вознаградит вас и вашу семью за все ваши искренние благоугодные деяния, одарит своим прощением и благородством из своих щедрот, дарует здоровье, семейное счастье, душевное спокойствие. Ala taha rasulillah, salatullah. 13 sentyabr Eski Tinchal ovulida maktab binosida mahalla qortlari qurbon oshi uzdirdi. Fahim Hazrat birga motor yasharga, turli firqalarga yermasga, birdan bularga undadi. Wassalatu wassalam rasulihi Muhammadin va ala alihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi bardo qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Allohumma rabbi anzilna mubarak va anta khayrul munzilin ihdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar Allohu akbar. Madrasa muallimi G'abdirauf Hazrat diniy ilmni tog'inda orttirarga, hikmat bilan ish etarga buyurdi. Uzak masjid imomi Rustam Hazrat Haybullin tinchalilarga o'zining tupli nasihatlarini erishtirdi. Payg'ambar alayhisalom aytdi: "Iza mata al-inson inqata amaluhu illa salasa
Кеше үлгәннән соң материал тормыштан киселер, илләмәгәр эш һәм җиде гамәлнең әҗер савабына ирешеп торды. Иң беренче әл-валаду салих, аның изге баласы. Изге баласы менә үлгәч, ата-әнисенә дуа кыла. Бу бәндә Ясин укый, Тәбәрәк укый, я Раббым, мине үстергән, тәрбияләгән, жан бирмәсә миңа тән биргән, үзенең вакытын сарыф иткән, дәрәҗәле кылган, миңа җанын тәнен йөрәк бәгыр җимеше иттереп үстергән газиз әти-әниемнең рухын шат кылсаң иде, ата-әнисе өчен, әби баласы өчен дуа кылып торгучы үзенең изге баласы ди. Тинчәле авылында туып үскән, хәзерге вакытта Чаллы шәһәрендә урнашкан Комбанк идарә рәисе Габдуллина Розалия Мирзаевна һәр елны шундый матур күркәм бәйрәм үткәрәсез, минем күңелемә бик хуш килде диде. Авыл имамына дәвамлыклар теләде. Мәйтләр инде. Ул минем мөмкинлегем булса да кешене алып баручы Равил имам булмаса, менә бу кызлар шулай мәктәп, шулай кызлар пешереп тормаса, үткәреп булмый инде. Шуның белән безнең авылга бик тә дөрес куйганнар менә имам Равил имамны. Ул тырыша бит әле, менә манараларны да яңартканнар. Мәчетне шулай матур итеп карыйлар. Менә мондый мәҗлесләр җыелалар. Ул бит барысы да эш инде. Барысы белән тырышырга кирәк, эшләргә кирәк бу эшләрне. Шуның белән беренче рәхмәт Равил имамга, шундый мәчет, шундый имам булмаса, мондый эшләрне эшләргә мөмкинлек булмас иде. Ульян шәһәре мөселманнары исеменнән Идел Аръягы районы татар автономиясе рәисе имам хатибы Рафаэль Аминович ел сайын шушында корбан ашына киләбез. Бу бик матур гадәт, шулай дәвам итегез, дип кунакларга бүләкләрен өләште. Ульян шәһәреннән Сембер каласыннан кайнар салам. Минем үземнең мәхәлләмнән һәм шулай ук татар автономиясе рәисе буларак та инде монда килгәнне беләләр. Шуңа күрә барчагызга да кайнар салам, ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатуһ. Мин бик шат, менә шундый зур мәҗлес. Инде безнең авылга елда бер үткәрсәң дә, бер булып торды, бака яхшы, бик зур рәхмәт Равил абый. Синең бу синең эшең. Şeker için bir zor rahmet, şöyle kıyım buralara çay içerisinde şanda içerisiz. Kaç min etiniz yaxşı bilen birge şöyle değil. Sizden güveniyiz bilen 80 dolar iken naşlar. Ama tabii ki Авыл имамы Равил хәзрәт килгән кунакларга рәхмәтләрен белдерде. Hayırlı kişiler, vatanda, ata-analarına yardımcı kişiler olup çevirme nasip eylesin. Bu balalarga da, okutuvchilarga da Allah Teala sağlık, selametlik versin, hayırlı zihinleri versin. Allah günlerde şulay, birge işlerge nasip eylesin. Bizden Ala Taha Rasulillah Salatullah 15 sentyabr Иске Суоксу авылында 6-нчы мәчет ачылды. Мәчет шушы авылда туып үскән, районыбызда төзелеш оешмасы җитәкчесе булып торган Илдар әфәнде Гыймадиев тырышлыгы белән салынды. Иске Суоксу авылы халкының шатлыгын уртаклашырга муниципаль район башлыгының беренче урынбасары Илдар Фәритович Еремеев, башкарма комитеты урынбасары Илдус Гашикович Гыйззатов, Буа районы мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов, Төбәк казые Инсаф хәзрәт Җәләлетдинов, Идел Аръягы районы татар автономиясе рәисе имам хатибы Рафаэль Аминович һәм башка кунаклар килгән иделәр. Мәчеткә Ислам Гали исемен бирделәр. Biz indi bugün 4 Ağustos'ta başlap ibergen beyramimizin ikinci ilişine cıyıldık. Biz indi 4 Ağustos'ta manaranı küterip, meçetimizni elgetip bitirü devrindeydi. Hazır indi bugünkü sikinde pulunu elgiri bitti deyip aytırga bula. Bugün ikinci ilişinde tantanalı açu mezhelisine cıyıldık. Hazır bu tantanalı beyramimizni açıp ciberi için sözünü üzümüzün Buğa rayonuna müktesibi İlmir Hazret'e verem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Ya Rabbim aziz Allah, o'zing ko'ruvchi, o'zing biluvchi, o'zing hukm etuvchi. Ya Rabbim bir o'zingning rizoligingni umid etib, o'qigan Qur'on oyatlarimizni, qilgan duolarimizni o'zingning keng rahmating bilan qabul etib olsang edi. Va rahmatullohi va barakatuh. Allah subhanahu va taolaning rahmat barakatlari hamda har ikki dunyo salomlari barchalarimizga da bo'lsa edi. Alhamdulillah, bizning qoziyatimizda şu muhtasiblar arasında do'stligimiz bor, birdamligimiz bor. Har vaqtda da har bir ishlarimizni da birga motorgina kengashib ishlarimizni alhamdulillah motorgina olib boramiz. Endi bu rayonni ul din yog'idan da butun ülkede de oldan bora turgan rayonimizning birsi. Shunga ko'ra narsa aytasi kela, demak endi şu avulda Suqsu avulunda yanağına 5-ci məscidni açqan idik. Hazır indi buna elhamdülillah Allah'ın rahmeti bilen, Allah Teala'nın rizalığı bilen 6-cı məscid açıla. Demek indi halk dinger tartıla degen söz. İhtiyaç var degen söz. İman arta, dinimiz şeşek ata degen söz. Barcha maqtovlar Allah subhanahu va taolaga bo'lsaydi, Peygamberimiz sallallohu alayhi va sellemga salavat shariflarimiz bo'lsaydi. Darsdan da aytildi, bayram, bek zo'r bayram. G'adigina bayram tugul, masjidlar turg'izilу, masjidlarni bostiru, masjidlarni tizitiu o'zina ko'ra bek zo'r shodliqli bayram. Endi alhamdulillah endi shusha Suqsu avulunda da 6-cı mahalla barliqqa keldi. Hali 7 mahalla edi, 7 masjid edi. Hozir endi 6 bo'ldi. Inshaalloh 7-chisi da bo'lar endi. Chunki endi 7 bo'lgach, endi ular mishar xalqi ortdan qolmay, taki shu 7ga balki tag'in darttirlar esa. Bu endi Alloh taolo barakatlar bersin. Endi masjid saluda bu endi Alloh taolo ko'ngilga kishiga sala ekan, niyatni, izgi niyatni qo'ya ekan, hamin shusha niyatni men boshqarim ali, qo'yim ali deb niyatlav, yasov. Bu albatta Alloh qarshida Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytgancha, endi agarda kishi shusha dunyoda masjid yasa ekan, masjid sala ekan, masjidga yordam eta ekan, o'zining ilishini qo'ya ekan, Alloh subhanahu va taolo jannatda narga bir yurt yasab beradi. İldar İslam Galiyoğlu'na sözünü vereyim. Hürmetli avuldaşlar, aytdingiz bugün 6-cı məscidni açуу tantanası bilen sizge esenlik, sağlık, şadlık, bəxet. Bu Allah yurtunda постоянно azan davuşları giyinmesin diye, bitmesin diye Rabbim bir kadayım. Halk gelip dursun diye, açık bulsun ışıkları постоянно. Rahmet, bildiğiniz için. Bizden şılay Irak'tan, Kürşet Tebekler'den kelgen Ulyan ülkesinden Rafail abiga sözünü veririz. Rafail Hazret'e. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram musulmon kardeşler. Men bek shod, bek zo'r rahmat Hazretlerge meni chaqirgani uchun men shodlanib keldim. Men bu avulni ko'pdan bilam. Menim abi bilan bunda bütün masjidlarni 5-6 masjidni da eski masjidlarni bilan barsında shunda yeri edik. Mana bek shodlanib ko'ngillanib keldim. Bizning mahallada da suqsular ko'p. Onlardan da sizga qo'yinglar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Birgalashib do'st bo'lib yasharga nasib bo'lsin. Ularning birinchi mahallasi bilan birgalashib mana biz ilmiy hazretlar bilan tatishlar, masjidlar bilan yuribmiz. Mana shular yeriga nasib bo'lsin ilohi Robbi. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Eng ılı imamı Haris abiga sözünü veririz. Haris Hazret'e. Barlık kalemlerini yoktan bar kılıp, şu kalemleri de barlık kırıklık iyelerin terbiye kılıcı Allah subhanahu ve teala'ya maktavlarımız, ılıqlavlarımız, hamd senelerimiz olsaydı. Yeryüzünde Allah Teala emrinden başka hiç narsa da bulmayı, hiç narsa da üzermeyi. Allah Teala bulduysa bula, bulmayıdıysa bulmayı. Bar kılsa da bizi, yok etse de bizi. Bu mescitte elhamdülillahi
Шул söz bilen başlarga buла. Bu endi şunun kadar mescidler köpeydi tagı narsaga deyseler. Allah Teala koşmasa bulmaz idi. Allah'ın bulsun degen. Eğer de yer üstünde bir kişi dünyalıkta mescid tırgıssa, onun uğruna cennette yeni hazırlanıp koyulur dedi. Şunun için dünyalıkta biz Allah'ı Teala'ya rızalığı için köpürek tırışsak, şunun kadar bizge Allah'ın rahmetini alırız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli Suqsu halkı. Men sizni bugungi zo'r ılı bayramınız bilen chin ko'ngildan tabrik etayım. Bir avulda çağıştırmakça zo'r bo'lmagan avulda 6 mahalla, 6 mescid ishlab kelib, ul bik zo'r ayber. Qaysi bir rayonlarda, hatta rayonda da 6 mescid ishlab kelmey. Şolay bo'lg'achdan siz har vaqtda da olda edingiz. Biz sizni har vaqtda yaratib, sog'inib seliymiz. Hem siz bu yolda da, mana bu din yolunda da eng birinchi aydab boruvchilar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber. على طه رسول الله صلاة الله سلام. Көз оңышны җыеп алып, гышыр садакаларын чыгару вакыты. Бу мөхтәсибәте мәдрәсә шәкертләре белән бергә бу гамәлне актив үткәрде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد وصحبه Elhamdülillah Alamin, Ümit-i Ziraat mahallesinde 5. yılda halk birdem hem indi özlerinin Allah-u Teala karşında bulunan burçlarını öterge alındılar. Allah'ın rahmeti bilen hazırki çırda şu yılgan aşırlarımızı medresege getirdik. Ya Rabbi şu aşırlar ilim alırga fayda versinler. Hem Allah'a kende de şuşunda izliğe medar kılıp yaşarga, Ya Rabbim bizlerge nasip eylesin. Авыл имамнары бердәм булып, мәчетләргә җыелган бәрәңге, кишер, чөгендер кәбестә һәм башка яшелчәләрне районыбызның мәдрәсәсенә тапшырдылар. 22 сентябрь Буа мөхтәсибәте Буа мәдрәсәсе шәкертләре белән берлектә халыктан җыелган гышыр садакасын тараттылар. Бәрәңге, кишер, кабак шәһәребездә яшәүче 25 аз киремле гаиләгә, әтисез яки әнисез калган мохтаҗ гаиләләргә тапшырылды. Аларның йөзләре шатлыклы иде һәм рәхмәт сүзләре күп ишетелде. على طه رسول الله صلاة الله سلام. Шушының белән эфирыбыз тамам. Мин сезнең белән сау булашам. Һәр кайсыбыз Аллаһы Тәгаләнең саклавында, яклавында булыйк. Бер Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылыйк, бер Аллаһы Тәгаләдән сорыйк. Иншалла Аллаһ бездән разый булыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле видео тапшыру караучылар. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله